Komandan Baterai MSTAS menceritakan bagaimana tank membantu mencapai serangan pada target di zona NVO. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Unit artileri secara aktif memperkenalkan teknologi baru, yaitu tablet elektronik. Dengan peralatan tersebut, pengambilan gambar menjadi lebih akurat. Mereka mengurangi waktu yang dibutuhkan target untuk tiba dari pos komando dan observasi. Pekerjaan sedang berlangsung, segera dari posisi menembak jauh lebih cepat dan nyaman, kata salah satu prajurit. Tampak dalam rekaman, pengoperasian artileri dengan teknologi baru itu berlangsung dengan sangat cepat. Memasuki hari ke-335, Rusia secara total merilis 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.934 kendaraan udara tak berawak, dan 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 720 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Артилерійських систем 2146, РСЗВ 447 одиниць, засобів ППО 220, літаків 287, гелікоптерів 277, автомобільної техніки та автоцистерн 4936 одиниць, кораблів-катерів 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1894 одиниці, крилатих ракет 749, спеціальної техніки 193 одиниці. Дані уточнюються. Проведения специальной военной операции ребята стали в моей батарее настоящими профессионалами. Работают быстро, четко и наверняка. Работаем в основном. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.